agola piame me do we zona over agbenkepe ya valaji agbenu me di be mi akpo yen be konudo wowo elego me sinam ni konudo wowo ple mujakade o dede do le ngogbe na mi a ya me di be mi akpo ele video ya akpo le moji fifula wa kpo be amakuku elego me sinam ni amakuku ya ola chadona elego me sinama amakuku re ya ola chadona aya de menye do le ame bubude ame hu elego me sinam de mujaka ya ole dede na ekutepe towe ame yova kutepe de aya ole mujaka dena elego me sinam de aha enu me de be mi akponye be na de le jojo la Africa mi Africa to America to we man le popo bo na de le jojo la Africa mi awo de me de be mi achiu elego me sinam de ami ekuvo achaka ole dodo de ami ehun magbonya de me ame nchu ama de yile fuma na le popo fufula re nchu ama de ya were e dole osi ojebe no wo elego me sinam de ya gbo me le acha ya ole dodo de ami ekuku ma bia se mi twa be President Rollins excuse me ma de Rollins da ya lagbe ma gbo be ame konkume abe Gaddafi hawe elego me sinam de ame konkume abe Dr. Kwame Nkrumah Dr. Agri ya sante wa klo chene ekuvo ya opobo koyi kole keche wo sigbere bubude ame hu mi le alo dole nukoko do ame hu pepe ka la ame abe atogbe hu elego me sinam de ya onyebe mi Africa towe olebe mi asro nu gbati na mi akoyi ngogbe ya it is very easy ele bobo de na Africa tobe wasro dalenya tefe me de Africa nchuo Africa nyonuo Africa maglo gatowe le domao hianto yoga me le osi klache ode o le fo cho egado be yo akodo acha kutepie. This is a serious enele yakpore ipo ele fifula re ami a footballer ya okuta stadium ya ko ekoyi wa wo dedede ha bobo dem wole ta ha bobo pe nu yo wo na re eto vovo that this is a serious respect they are giving ne kwa mi okunku ma akpo bere ami odo le serious menya chado ko va elego me sinam de menya cha veve se fonku me ya jebe no wo bo biam se be de wa me ne le jojo le Africa to de e ka o me wole do le nu de suro ni wa ko improve o fa gbe wa ko yi gbogbo lo fa gbe nya towe agbenkefe ya vala ji de ma be de me fa be ma nya tronu awe bo acha ya me de lo wora amekuku bibla kwa chena mi abere mejebe na ide yodome agbova agado the same shit ejebe na dewa unko dade akọ ejechi ko klonwe amekuku de mejebe waga no mi adomu ta no de to mo ti bi pale yo dura amekuku ko le keche wala Africa da ya Ghana to be precise elego me sinamde nu ka tututu ni le gbogbo nu so ka ele me achadodo kawe ma nyeme po be afenyu po ni wo le pa amekuku ora ya ntuvi ya wen because there is no work only very liberal e do de kemela sime na ojebe no wo no dunu ta e do ya ole wo le fe he na we e do ya de ya ntuvi ya ole wo ya le fe he na we ni ato we e gba won ke ejebe ni dasile na de o but Christianity is killing our brain, it is killing our conscience. Bubu yo jebe mi kon na amekuku de me ya mi kon le wo na o bubu yo jebe. People borrowed money, people go to the bank to borrow money and make marriage wedding wa wedding over ntu amebubu ava no to dokple soro
ame bubu de ava no dodo kple sro no wo fo krache de efe keke atrozo agbanawe chele jojo le mi adome nu ka tutu ame body be no wona we pa me gbogbo ya we da ya ko do because there is no work ame nene dona yi na de kute fele Europe allo France e ya jode mebere ne ga jone wa ga jode ji ne wa ga no jojo gbe si agbe enye de kata ya de amekuku no adaka ni no gegele tana we gbe si agbe ne ya de dema wa wona mada pe ne be enye de kata de amekuku no gege gbe si agbe ho ne no gege gbe si agbe no nya duru amekuku ko ne ge na me ibode ne buo pe susu me ami ekuvo ato mi le na mi ele go me silama ami ekuvo achaka tutu me le na mi na mi ne ko onu ka fifi e ele go me silam de acha idone le na mi de ne wa ko onu ka ami ekuvo me ga na de keso etojo ye o ekwe de chime ye o ekwe na jata odu ye o me ga ka mi o amagbeto me se ale yi o gbon na be ameku o de mi atowe de o me se na gomo. The concept of death, people don't understand it. The body is gone, the spirit is still hanging around. It could fly and go anywhere, in and out. No kale jojo la me ibo yingbaji. Ya able body wo jobo no do wo yin. Ya uko about 1 week. O ma idomu. 1 week they will not look for work. Unfortunately, there is no even factories. There are no work. A domain na wa wo. Ya ta no fokola. Anything that will get them busy because Bibla na mi nyabe asi mele do wore e ya busam die dona ta do de kema no amesi otade e do yo pom twufo pole wo we ma be wa no we dupla me kuku data is e ya ba trust competition fifia ngo gbe mi le yi alo megbe ama ibo mo pon na de ka wasoro le yo fo gbo mi atowe na meta si agbe ya ode mi anofu ya me kaka ko ide mavumavo mi anofu ya me ko ide mavumavo chele jojo le mianyi ame igbo nyigbaji pe nu wona e va trozu pe nu wona ne me buta me kaka nye me sena gomo ame chicho le tafama e gato bo yo desuku lefma e desuku kaka gbova nyansa yete npo nye be no ba do ito ne wa no we dupli eto wo yin amekuku e no we yin amekuku de no va dure no na achato de upon all the intellectuals, upon all the knowledge you acquired, this is the final point. This is why I am saying that the white man taught you how to read. He did not teach you how to reason. Because if you are reasoning, I don't see that there's no benefit in this. Ma bien quelqu'un fait job benyo na we. Ye ma ponu bo. Na me be ma ponu de ma ba ponu apa. Me no do sia. Me ga ngobo jagba na subscribe. Ele vevede.